rajin mau bere di kerejomu mani dia mau mengalahkan. Oke. Oke, betul lang. Insya mau bere dulu sorong dua. Oke. Oke. Capai dong tuh. Pita kodang. Deng boton tu hauma tu balian deng boton tu porak deng boton berekon deng boton anak abu tuang lupa ale ku siap jam hepeng ni mu botodo Ala. budak ni hepeng botodo atina burang Ala. una tu gurna berekon tu hauma tu balian tu porak deng boton ni atina burang Ala tulang. oh bere baru bere bawa abang tu orang ama jawabanmu. Oke. Jawab ni bere gampang deh. Oh itu an. Anu nga suami ni sifa yung nga ba? Ini jawaban ni. Di bawah hodok kepanjangan suami 5 angka. SUAMI. Pabu baju S ni muncul. Oke, S. S. Setia mau bere tu berko. Untuk ke depan. Oke. Lanjut U. Usaha mau bere. Oke, man. A. Marakal mau beri pekertuan, masa dapat ngulu-ngulu. Oke. Oke. M. Mencintai mau beri itu berikut. Oke. I. Insak mau beri bawa honga nama 2. Sodi habosoan. Hot na 2. Agak betul lang. Oke. Oke. Imat na. Jadi mau beri buru-buru. Hah? M. Saya sudah istri ini. Iya. Semua orang. Itu jawabannya. Mekel lagi. Mekrobere. Di bawah kepanjangan deh. Lo kemajo. Istri A. I. Insak mau bere. Bawa hon sama 2. Oke. Dan sebarang itu bere ya. Oke, nang. Bulang sama 2. Gotok sama 2. Oke, tulang. RP. S. Setia mau re. Tu semua orang mau. T. Tak kau bere. Tu pengulam. Tu di Batam. R. Rajin mau bere. Di kerejomu mani dia mau mengalahkan. Oke. Oke, betul lang. Insya mau bere. Dulu sorong 2. Oke. Oke. Capai dong tuh. Pita kodang.